Glečerski zaliv na Aljasci spada među najveće prirodne spektakle na svijetu. Široki prostori voda i živih glečera, ledenih reka koje prokrčuju svoj put mrveći planine da bi na kraju stropoštavale svoj led u more. Ali osim veličanstvenog prizora, ta daleka i negostoljubiva divljina je i raskošna po životinjama koje tamo žive. Ne tako davno, Glečerski zaliv bio je skriven pod ogromnim ledenim pokrivačem iz koga su virili samo najviši planinski vrhovi. Zatim, skoro iznenada, led je počeo da se povlači i tako je otkrio zaliv kakvog ga danas znamo za manje od 200 godina. To je izvanredan primjer kako prirodne sile mogu da deluju jako brzo. Lednici su oblikovali zaliv. Čak i danas mnogi od njih su i dalje živi, jer u ovom zalivu grmljavine leda priroda se nikad ne smiruje. Glečerski zaliv je prostran morski rukavac. Leži na jugoistočnoj obali Aljaske, a do pre samo 200 godina bio je potpuno skriven ledenom korom. Kada je kapetan Vancouver istraživao ove vode 1794. sve što je video bio je neprekinut led koji se prostirao preko današnjeg ulaza u zaliv. Ali 1880. led se već toliko povukao da je prirodnjak John Muir otkrio zaliv dug 40 milja. Danas, preko 100 godina kasnije, led je još ustuknuo i gornji kraj zaliva je skoro 70 milja daleko od ulaza. Ova zadivljujuća promjena rezultat je delovanja klimatskih sila. Sneg koji pada na visokim planinskim lancima koji okružuju zaliv sabijao se i formirao debeli ledeni pokrivač. Ali pod toplim klimatskim uslovima led je počeo da se povlači otkrivajući kopno ispod. I težina ledenog pokrivača stvara glečere. Oni su pokretne reke leda koje teku od snežanika nizbrdo do dolina. U Glečerskom zalivu mnogi od njih se završavaju rukavcima u zoni plime i oseke. Glečeri su ti koji vajaju predeo. Oni probijaju sebi put, dubeći doline i okolne planine, pokrećući kamenje i šljunak i noseći ga sa sobom. U gornjem delu zaliva lednici su još uvijek na delu. Planinske padine su gole izglačene na mestima kuda su lednici prošli. Gomile kamenja i oblutaka koje su zaostale iza prolaza lednika nazivaju se morene. Kao i lednici i snežanici daju reke otopljene vode, snežnice, koje također erodiraju predeo. Da li će glečer da napreduje ili će se povlačiti, zavisi od toga u kojoj meri se led topi u čeonom delu. Ovdje je lednik potkopan dejstvom vode. Led se tada oburvava. Glečer napreduje ukoliko se kreće brže no što se oburvava na čelu. U Glečerskom zalivu ima glečere koji napreduju i koji se povlače. Padajući glečer stvara ogroman talas svaki put kada se goleme ledene kule spropoštavaju u vodu. Led se lomi na komade koji postaju ploveći ledeni bregovi.
Razlike između plime i oseke u Glečerskom zalivu su znatne. Često se ledeni bregovi privremeno nasuču do sledeće plime. Galebovi i čigre dolaze radi planktona i sitnih riba, uskomešanih vrtlozima koji izaziva rušenje leda. Ledeni zidovi i kule potpuno dominiraju gornjim rukavcima zaliva. Ovde je kopno vrlo mlado. Glatke, uglačane kamene litice tek su se nedavno pomolile ispod ledenog pokrivača. Ali iako nema zemlje, bilje je već počelo da se naseljava. Čak i u blizini čela lednika, mahovine i lišaji, čije je spore doneo vetar, počeli su da osvajaju golo stenje. Uprkos surovih uslova, ovde žive i mnoge životinje. Svakog proleća hiljade običnih ili lučkih foka dolaze do osamljenih rukavaca u gornjem delu zaliva da se porode i othrane svoje bebe. Za foke sante nastale rušenjem leda pružaju bezbedna i mirna mesta za odgajanje mladih. Gornji rukavci zaliva predstavljaju jedno od glavnih mesta za razmnožavanje običnih foka u ovom delu Aljaske. Svaka majka foka na neki način uspeva da prepozna svoje mlado među svim ostalim. Za bebe život je podeljen na jedenje i spavanje. Ali odrasle foke jedu vrlo malo za vreme dok su na području gde se razmnožavaju. Umjesto toga žive od bogatih naslaga sala. Mlade foke se dobro hrane bogatim punomasnim majčinim mlekom, ali mnogi ne prežive. Ukoliko se beba izgubi ili ostane napuštena, šanse su je slabe. Svaka majka foka je zainteresovana samo za svoju bebu, tako da nezvani gosti nailaze na slab prijem. U vreme kada se foke porađaju, belorepani dolaze da se hrane mnoštvom zaostalih posteljica. Također traže i uginule bebe.